¿Cómo decir en islandés? Ajá, Mildred, ¿tu casa aquí? ¿Pues un mango? Sko, Mildred, hvað ertu að gera hér með öll þessi mango? Ellos son mis amigos y me están recogiendo unos mangos para llevárselos a los cochinos. ¿Por qué? Þau eru vinir mínir og þau voru að tína mango handa svínunum. Af hverju? No, yo pensaba que estabas pidiendo mango. Já, ég hélt að þú varst að betla mango bara. Como yo voy a pedir mango. ¡Ah! Af hverju ætti ég að vera að betla mango? Ha? ¿No porque como te son mangos malos? Æ, nei, bara út af ég sá þig með öll þessi ljótu mango. Porque esos mangos se los están recogiendo a los cochinos y ella es mi amiga. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Því að þau voru að tína mango handa svínunum og hún er vinkona mín. Af hverju? Hvað er að? Hvað er að? Ha? Espero que les sirva.